Hallo, en du har mi son bryn mewn klassische sassen noch Victoria Wood. Chan je vain je niach avachgis ach niach rievelig och socialte. Van comus cherk eike a vi a clachgig alvacht maar jach troje noch a torst biach gen radikoch do chomrichem bio fieich na duche. So, va Victoria Wood na weistir avachgis ach carach ach eremsoch. A charoid giroch a magig be lael, va noch gich na strieg bornig klasobrach an een bretten. Gutriken hieën va in jaramage, no een kuur as a rioch leisje chom in hoselte, a gewai proshel vi von glas obrach, agus von tuv tue na sassen. Tron obereike, rachien sas chuschen leid, gnehaches en atje obrach, sarachig gnehasoch, agus truai posien mi holichtje. Am sa comedy eike dinner ladies, ha sheltinjach obrach boren, gu ide voor aan een in de bee factory. Ha een programma sheltin be avistjoch boren ich sa glas obrach, kunnen vi magagore. Va injach avachtisch gle avrakuch. Van a karakteren eike den dunje geiniger sin an den vier wee ha a kutach ich rinne a vi a gal rish chagarach eike ach rhaini sioli blas gun ro dunje garach gyn les na fial ra eike gun vi a tic sin gun ro firinen mi chwrstel nan uie. Maar sampler aan zijn album eike Real Life ha Victoria Wood a sin gufrogadoch mu husperin leid bas gné agus feminachus. Rhaini magig sconiel een doi goroch a va borenich gutrig een ruggigig TV, maar rute va goroch dochesach agus nien gnéhesach. Le vi magager noch gi gnehaches gniovachis TV a kummel scan kulturvretten agus a torst dunje geire a janu Bi programmen television Victoria Wood gu kunavaloch a dol shakader jechen bechdel a ha cherik son na hunje an syndro Victoria Wood a skrivig a han na hestenis a jalis do vornich an een gniovachus show. Vroin Victoria Wood gutrik kutjoch mu jen mi rienen iche. Ansengel chluich television eike leishen titel Nearly a Happy Ending, hai a cruchig kainig inchin diet. Hai sheltin ho nionoch sa hai do vorenoch kutjemachal son firenoch. Agus tyfa mwyach comedy, vroi'n Victoria Wood gu fosgolche mune hierin boichyd ra bornich agus na kutjem a vi ake gu savotic fyrfa a vi ake. Ha a vi eike riaiken haast yn diw, Rietje hi clia ra luch avachgus borin maar Catherine Tate agus Susan Calvin man sampler. A ha lynchin ora a clachig comedy gus dulin a horse do gnahasin socialta. Va Victoria Wood jealousoch have erste socialta agus chlaki an olig eike gu kialoch gu show cholianig. Agus kwalerische comedy eike chruich Victoria Wood programmen arisoch mu impirach vretten agus malerst en joch voor na ti. Agus raharich Victoria Wood maar va dunje a Viking comedy
boren ich agus fiús bretten hen, so mar sin nuair a chúmnichas sin Victoria Wood, chabú chóirgóin díoch smúnichig ora mar neach afachtis ach mar amach socialte cuagoch.